Voin hi zuni som pakhat sang ni som ni pakhat zirtom ni ania. Mizo Official Channel clear tu le ngai thlatu zong te chi bai vek ule. Khonge Burma chanchin thar I han puang le te ang. Chuti rualin kan pian pui tong lo na chu lam dik tok lo kan nei nual kan ringa. Burma lama kan thian tuam tak ten lamdan tur minon hril thina. Chu lamdan tur minon hril zir rengin. Zing lamdar ni dar thum vela thenom te veng thong tak chungin kan han zir thula ma se thil ola ya ni mol lo mani pian pui tong po lam fu hlei thei lo tum kan nei nu la ya nam dang tong petera len den tluk zeta thiam tum chu ngan takani chu wangin kan thiam to ka min lo ngai sakram don nia chanchin thar puan chun zomang chongu cdm kongzo hruai tu ku manjami mu chu ka hliamani nuwa man ani he thil hi zun ni ria ta thil thlengkha ani to a chongu lama chuan media lam anom velo wangin kan hre de uchi ani sakaing ram thenom chongu lama cdm kongzo hruai tu ku manjami mu chu zun ni ria jing dar nga khan dornak khwa Burma Sipai nan lu chila an ka hliam nuwa man ani a ku manjami mu hi akut nung khirin an tron saka amit an tuam phuisak nuwa an hruai bo tian ta lang ani CNF CDF le Burma Sipai te an inkap Burma Sipai te le Chin National Front CNF te chu nimin jing lam khan falam le ha kha inkara tanga than tlang lam pan na munthar mol kai khobul hnaya an inkap ni hriat ania Burma Sipai te chu jun ni ria ta tanga to in somnga vel ania CNF yan Chinland Defense Force CDF training suak te po an tel tir ven ye soi ya oma hriat thei china chuan Burma Sipai lam somatanga somni vel ka hlum an ni to ti hriat ania ma se chiang takanem nge tak thei ero alani lo ani zuni ko khan Burma Sipai zavel chu Chin National Front CNF camp area thlenma Chin State Thantlang Township Shopum khuat lai lam darli velan thlenga school le tong China tlanga anin khuara khochung mi then khat chu an tlan sia ti hriat ani tual chung mi pakhat soidanin ke nanong kala motor lian ke som panhi nein an chak khai anon thiar boka sipai jinga chuan kum upalam te po an oma puak phur nei than lovin khovin an bungruate an phura wanjang le zanak tlang dung in thenna skula somnga velan oma thantlanga tanga sopum kholu don tong China tlanga sipai somnga anom bok ti an soi ma se ni min zu ni som khan sopum khuwa sipai om za pathum te chu nimin jing khan anin thiar chuaka thantlang lampanin an kala ma se khoi mun chenge an pan te ro chu khomi te chuan an hriat lo thu an soi ani sopum khuwa hi CNF headquarters camp Victoria kalkonga om me somni vela hla ania sopum khopel chia wanjang khuwa chu CNF ramchin in tranna ani nimin chin hilsa thantlang CDF le Burma Sipai indona general pakhat telin sipai som pasari ka hlum ania thantlang CDF ero thile hliamanom lo thuan soya Burma Sipai thi jinga hian sipai major po athitel nia soipo aombok ani Chinland Defense Force Rakhine State pha an le pha phun inkar Burma Sipai motor chu bom hmanga bei ania Burma Sipai somthum chuang an thi thu RFN news chuan an puang ani khwal hring tlang in kana Burma Sipai paruk an thi Chin State thakha update nimin zu ni som jing khan than tlang khobul khwal hring tlang chung mol kai khwa le tri bol kho inkara CDF le Burma Sipai an inkap le a tundin hmuna chuan Burma Sipai lam hi paruk an thi to ti kan thu don na chuan a soi CDF lam hi hliaman om le om lo ero kan la thei ri lo ani anma ni atangin officially anon puang zar don ni in upa pakhat chuan media hna a soi ani reilo te silai puak thoma re nuwa anin kap zui le ngala he chanchin kan buat sei lai hian silai le bom puak thoma la re lo ani in kana hian engchen rei nge o don an la hriat thei lo thuan soibok nimin jinga tanga in kana chu anu hian
vanzang tlang lampanin Burma sipai te hi lava khua an thleng to ti he khua om mi pakhatin a soi ani zun ni riat khan khua hring tlang munthar khua Burma sipai somnga bor an thleng to a zun ni kwa khan vanzam tlang sopum khua Burma sipai zachuang an thleng to ani sopum kholama hian CNA CNF kem hi a ombok ani karen le chin mi pui sipai ten arang lama rampum puya man tu ral thuam ngai tu wa turin National Unity Government an hriatir karen le CDF update arang theyang bera rampum pui huapa ral thuam man Chungchangah karen People Defence Force KPDF le Chinland Defence Force CDF in National Unity Government NUG hnena ngai tu wa turin an hriatira kan hnunglok khan NUG chuan rampum pui tan ral thuma ngai tu tur thu alo soi to ani tun din hmuna chuan Burma sipai lam hian atir te tangin ral thuam chakna mangin indo na hi an kalpuya karen le chin ram chunga Burma sipai lam hian ral thuam chakna mangin bai pui thla kan tum me kani NUG in thu chu an siam lai khan phurna tam tak min siam saka arang lama ngai tu wa turin kan in hriatira chute chuan kan phurit po min chok jang khai pha thei nge yanga Burma sipai lam po osam taka ma chonin kan ngal rual ka hem thei tong tin KPDF mi pakhat chuan a soi ani chin ram chunga Burma sipai ne na anin do na hian thakhat chunga o to a tun din hmuna chuan boruak in that lam a in chiat lama pan mek zelani sipai lam hian ral thuam chakna mangin kong andang bet zelani arang lama ral thuam ngai tu wat ni theise rampum pui hian arang lamin ral thuam kan mo tak chetani tin CDF min data mi pakhatin na soibok sipai Thlawhna tla thudik tok lo le Thurûk in phum chu pin uluin mi miawa sipai Thlawhna pakhat lain mi som pathum man boral juni som jing da riat vel khan Mandalay region pin uluina sipai kembu hnaya Burma sipai Thlawhna man thin pakhat lain mi som pathum man thi to thu khit media chuan ta langa heti la hian mi som palian boral to ni in khotual mi hnen tanga soi ombok he sipai Thlawhna hi EPC Electric Power Corporation bula atla a sipai lam hian tu ma enan phallova sipai lam hian an veng tlat ani kang thel motor tlan te chu ka hmu thei veka zingkar a khan hiam taka thlok chu ka hmu bok tin tual chung mi pakhat chuan a soi ani nimin jing Thlawhna tla a khan do thu thang leng te Thurûk in phum ru te om ngei ni in veng chung mi then khat chuan an soya Thlawhna chuang zong te kha an zawain mi som pali an nia mi som pahni boralin midang pahni ro an chin hriat ani lo thuan soi bok ani ma se he thil hi dot ania an zawaya chuang za thi mi som paruk an nia thi hi mi som pali ni in mi pahni ming hi chung mi te pahni chu Lieutenant General Aung le Vice Senior General Shaw Uin te an nia an pahni hian an thi ve nge pakhat zok chau telin nu pai nan thi zok ti hriat ani lo tin tual chung mi pakhat chuan a soi ani heti la hian khit media chuan hriat thei china mi som pathum thi anom to a he Thlawhna tlak thu hi sipai lampoin an nem nge to a achuang te chu sipai officer then khat sa kholama hruai tu tele tlom ngai polama mi pariat te antel niin news site te chuan an soi ani he Thlawhna tla a hian ming on hlaina rin em Buddhist puithiam pakhat atela he puithiam hi diklo taka minong hlainan sarkar na lak nuwa chibai buka abiak masak ber ani February ni khan minong hlaina hian awa muwa vote lama thil fel lo oma wanga NLD in sarkar na la an ni thu po a hril ani ama hi ni pi do a Burma sipai sarkar campus chunga om mani Buddhist puithiam hi ni pi do atangin Chungchangah group chok yong phia dung khua an Buddhist sakho school saktur maha uithu tara je kung pari yati honna thuthlung nei tura kalan ni thu an soyani ani cholo po sipai lam ho tulian tak ba ka
civil mi sipai thlop tulian tak tak an tel nual bok nimin Tlawhna che sual chan kha sipai lam chuan Thurûk engemaw tak an zep tih hriat tak hian nimin khan ru a sur wang le chhuma zinna sat ema wanga signal bo chuan he che sual nei a thlen ta ni tin an soya mase mi tam tak chuan phiaruk na wanga thil thleng nin an soi bok engwanga hetianga wang tuina tok ta nge ti chiang takin hriat ni lo ma se Burma sipai Tlawhna a hian black box tia an hriat thin air safety record hi an nei lo ti hriat ani sipai sarkar thlop em tu le misual group piu short hi ho tu zinga mi u khin uina chu nimin zing daruk vel khan ka hlum ani u khin uina hi Mandalay division Madaya township a om ania nimin khan Mandalay le mugok inkar kongsira kho pakhat tada phiwa mi patlai rol pani bike nena ron tlanten silain atukhuma an ka pa amuna thi nga lani sipai tran tu ho te chu Burma thalai huai senten an phil tran ta ni na langa target po an la nei nual nia soyani abik takin kok tu dalan kan ti ho phei chu an ngei om dan chimom takania mi puite poin an dim lo ta hlea man khoma nam sipai training a silai ka zirna na man an tum nia soite po aombok ani Burma dictator ko chuan pisu chi chu thubuai dang pani an siam bel le ta Burma dictatorship court anti-corruption commission in ti te chuan mi pui hruai tu pi on san su chi le official hlui pani te telin corruption case thar an ortir le ti state run global new light of Myanmar chuan ta lang military dictatorship anti-corruption commission chuan pisu chi le official hlui pani ten charitable Dokhin Chi Foundation mang diklovin poisa le rang kachak thilpek donga an pu bok ani Magui region Kanma township phuam chunga NLD MP hlui telin mi pui sipai te man an nia tukchop silai le bom man rang rang an kuta tanga man ani bok apoi tak zet ani an tor tur kan khresa te uvek bok sia ril ruan nuam lo hle ani ti in khochung mi ta chuan an soi ani South Korea Republic in Burma mi puite US dollar makta duai khat point pathumin atran pui don ta Myanmar Labor News in ata landanin UNHRC chuan Korea Republic sarkar chuan Burma mi puite chom dolnan US dollar makta duai khat point pathum man thodon UNHRC ten Rakhine State buaina wanga thil chia tam tak thom that ngai te an boi puyanga hei ba ka hian Korea Republic chuan Burma boi mek na mun then khat Yangon le Mandalay region a chom dol ngai te an tran pui bokang Korea Republic UNHRC chuan tran puina UNHRC le WFP ten kumsang ni somni pakhat chung zongin Burma ram chunga pui ngai an boi pui bokang an ti CDF ha kha te an chena le ta nimin tlaidar thum vel khan ha kha gango inkar konga CDF ha kha le Burma sipai te an inka pa Burma sipai som lai chu lei tha chang turin an silai mu an dong per chiai mai ani CDF lamero hliam le thi chu soilo an bari po aboi lo ni in Chinland Defence Force ta chuan an soi ole khati zong kha tukin zinga Burma chanchin thar kan puan thei te chu ania Burma rama boi me uzongin unaw mel in hai to te po kanin mangai thar le a boina kiama zalen na ko la eng huna po chinlung chuak unaw te chu fa u ber po in sang chan mai tum lovin mangai na in sui khom le mol te ang u Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te chunga kan lawm me